Nĩ kĩgomano kĩratabanĩirio gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado ya gatagati na kĩrarehete hamwe nyiti itemi matiganĩte a rũhonge rwa ũgitĩri o hamwe na aikari a sub-county 5 itemi-inĩ rĩa gũtambia ndũmĩrĩri ya kũgacĩrithia thayũ na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri ũtigarĩtie thikũ 76 tu nĩguo gĩthurano kĩnene gĩtabanio. Kuna mpango tumeanza hapo mbele kidogo kuhakikisha kwamba uchaguzi utafanywa mwezi wa Agosti tarehe 9 katika environment ambayo haina wasiwasi yoyote, haina tatanishi yoyote. Watu watakuwa free kwenda kupiga kura vile inavyotokekana. Vile vikundi vya wanachama ama political parties pia waweze wakatuelezea namna wamejiandaa kuhakikisha ya kuwa uchaguzi wetu wa Kenya utakuwa ni wa amani, na haswa katika zile processes ambazo wananchi sasa wanaweza pewa nafasi ili waweze wakaungana na serikali. Kuna kaunti ya Kajiado ni imwe iri ikoragwo ithondeketwo ni andu akuma ndũrĩrĩ ngũrani, ahuranĩri iturwa itiganĩte moretio matabanie kambeni ciao na njĩra ya gĩtĩo matagũthũkĩria ng'ethanĩri ao rĩtwa kana kũrekereria mĩario ya rũmena ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria rũmena na mbara cia ndũrĩrĩ. Kenya ni nchi ya demokrasia na watu wanapiga kura vile wanavyoshawishiwa. Kwa hiyo tumewasihi wanasiasa washawishi watu ili wawapigie kura. Tusitumie mgawanyiko wa makabila, hate speech, ili create fear, ili watu wapige kura kwa sababu wanaogopa. Ukipiga kura kwa sababu ya woga, hiyo si demokrasia. Demokrasia ni watu wapewe the correct information ambayo ni ya ukweli, na wapige kura kulingana na vile wanaona kwamba huyu kiongozi ndio anafaa na huyu hafai. Kuringana na commissioner wa kaunti ya Kajiado, honge cia ũgitĩri nĩ igũkorwo ikĩhungura matũra nĩguo gũtambia ndũmĩrĩri cia thayũ. So tungependa tuwe na environment ambayo those categories watapiga kura bila kuogopa kwamba fujo kitokea nitakimbia vipi, nitapona vipi. Kwa hivyo sisi kama serikali na hawa stakeholders ambao wako hapa tutazunguka kwa county. Kuna zile area tumeambiwa kwamba zinaweza kuwa hotspots, tutazunguka huko ili tuongee na watu wetu, tuwaambie kwamba wasikubali kutumiwa vibaya wakati huu. Siasa itakuja na itaisha na tutaendelea kuishi pamoja. Atwarithia a nduthi nao moretio matigetĩkĩre kũhũthĩrwo nĩ ateti nĩguo gũcogera ngũĩ kana gũthũkangia mĩcemanio ya ateti angĩ kuona manyitwo nĩo magakorwo magĩtacũkĩrio makinya ma watho. Watu wa bodaboda tunaendelea kuhamasisha na tunaendelea kuwaomba tuweze kutumika kwa njia ambayo inastahili. Tusikubali kutumika katika njia ile ambayo ni mbaya, ya kuleta furugu, ya kuleta vitu ambazo si nzuri. Tunafaa kutumika katika njia ile nzuri. Na tungeomba Wakenya wote tuweze kupiga kura zetu kwa amani, na ni maombi yetu ya kwamba baada ya kura hizi tuelewe ya kwamba tukishamaliza uchaguzi utakuja na utapita na tutaendelea na kuishi maisha yetu yale ambayo tumekuwa tukiishi. Andũ arĩa marekinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu rĩu mahetwo gĩbarũa gĩa kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ mbere na thutha wa gĩthurano. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.